Khumsang ni som ni le pan ni April ni li thotran ni kan lo chung kai le ta Rainbow Mizo channel thir tu zong zong te chipai ule Russian sipai te Kyiv region le ache vela trangin hanin nup doka in biak na akal chomek boka in rem na lam han hoi chotran don emo kan ti mek lain boina tharlian tak tak mai anaya Russia in amma halo pon lo kang khan Donbass region lama hian in dona lian thamjok an lam chon le don ang viau ane Russian sipai ten Ukrainian capital Kyiv khopui han hualna khan Gostomel le Bucha kha anmun pui bertan hanman ania Nizan darsom le achan vevela khan Kyiv khopuya mayar boxer la tak mai Klitschko unaupa Vitali Klitschko chuan Gostomel le Bucha hi atlo thu hapuanga Gostomel le Bucha khopuite kavatlo hian khopui za vevel sat mai chu ti chiat vakin halo oma mitam takna tur room thom tele thana an phum mek te po ka hmuwa Russian sipai te Kyiv daifem vela hian rapthak takmain hanlo cheni ati nizan lama kan video khan media rang ten Bucha muna thilthlen dan an report chu chingkong jokin kanron te chuak towa Russian sipai ta chuan kotlaya civil mi poisailo ta chu an kap hluma an ka hlumna muna hian han ruang hi muntam taka awma media rang ten heng thalak ta hi phauchuakin Twitter lama thlengin Bucha muna thilthlen dan hi mutur om nualani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan he thilthleng chungchanga hian Russian sipai ta chu rong takin han chea Kyiv daifem vela hian an opchin chunga civil mi te nunna tam tak an suata mun then khata chuan mi zathum te harwala phum an nia mi then khat chu anin chunga thin char ania kodlaya kongpui dunga te mithi ruang hi ale dram rum bokani atia hetianga Ukrainian Russian sipai te nimin lama an puna hian Russia chu angoi deuh ranga ma se nizan lama khan achana hanron peveta Ukrainian hetianga ache thayang bera min puna hian tisual kan neilowa kan thil tiang ma omlowa thalak tam tak an the dartele media rang ten an pho chuata chu western media rang ten Russia aming chia thaina turatana Kyiv khopui roral hnuaya kalsin thalak lemte an the darani anti vethung ane mase Ukraine President Zelensky chu athinrim hlenin harkriata Facebook lama athu posa chuan Russian mipuite khan in sipai ta thilti dan hi in huem tual thattu le ruk na te satal tu in sa atal angmaya mixing antal dan ta hi Arab thakin khovel in dona hian hetiang thil hi halathleng ngai lawani atia Master Russian Defense Ministry chuan hetianga in puna zonga hian kanfil himani Ukrainian anthil claim zong hi thil dik lawani anti vethunga Russian Defense Ministry hian thuchua an siam zeldan chuan Ukraine hian Russia hi thinur thayang beramin siam antumna ania thalak tele video tam tak mai hanpek chua zong ta chu alemania Masa western media ta chuan Russia mingchiat thaina tur ani wangin phur takin heng thalak le video ta hi nasa takin han the dara Bucha khwatang hian Russian sipai ta chu nilai nikalta khan an chuak felvek towa Ukraine civil mi ta chunga hian kuthak na an nei lowa hetianga civil mi tam tak thina thlen thaitu tur thil hi engma antilawani antipok Russian news agency TASS news in han report an chuan thalak le video zong te hi Russian sipai te chat dan finfiana tan man ania Kyiv rural tu te hian hetiang hian ama poin hanlo ti photo thina video lem siam chopte thalak siam chopte chu thedarin western media te hna hian an hlan thina ni antia Bucha muna thilthlen dan nian soi thalak le video an thedar tam tak te chu alem siam chopte chan chopte ania hetiang chia hian Mariupol khopuya khan maternity home kha beya minpu to boka naw nei turtele no sente om na mun chu beya minpua ma se heng zong hi kanti anilowa Mariupol khopuya thilthleng chungchanga minpuang chia khan tuna hian inpuna tenom takle dot thar han phor chuak le ta ni tin Russian Defense Ministry chuan an soibok ane nizan darsom pani apel nuwa khan Russian news agency TASS news sian an report zeldan chuan Ukraine sipai ta chuan Donetsk region chunga mipuiten an torna turpo thlir rang lawin in beina an chok chuaka Donetsk People Republica an sipai te mi paruk lai mai han kap luma
heng sipai paruk an ka hlumba ka hian Ukrainian sipai ta chuan Independential mek to Donetsk People Republic sipai mi somni vel chu an ka phliam bokani an tia TASS News Agency chuan civilian mi pahnih liam tur ta jinga hian an tel ve ni an ti bok TASS News hian an report zeldan chuan senior Russian MP pakhat chuan Ukraine khopui pakhat Bucha hmuna Russian sipai ten danbo chia civil mi ta that chiam anga minpu na hi danbo chet na lian tak ani zokani atia hetu saitu hi Russian Federation na deputy speaker ni na chalmek tu Konstantin Kosachev ania mikringril rule ngai tuana zongjong te ti chevek thaitu tur chanchin diklo tak tak mai ki fa rural tu ta chuan hetiang hian an the dara hetianga dota in puwa in beina hi danbo chet na lian tak crime ania Kiev khopuya rural tu ta chuan thalak le video ta hi siam chopin an the dara western media rang ta chuan chung ta chu rang takala chhongin Russia thiam lo min chantir na turin nasatakin an the dar juita ni atibok indona hian civil mi ten an tur lo thailo thina chu tiang thil chu indona tam taka alo theng to thina ma se hetiang ema mi puite laka natna thlen hi engtika ma kantum ngai lowa atheng ngai bok don lowani ati British intelligence ta chuan thu chua an siam jui ve ngala Bucha khopui hi Kiev khopui atanga mel som thumvela hla om ania helai hmuna hian thakhat chuang zat mai Kiev khopui lak tuma an hualna lama hian an lo in kultoa media rang ten thalak le video an ron the dar ta chu uluk takin zirchiana enfia ania Bucha hmuna thil thlendan zongjong po hi chiangkwang takin kan thir jui boka Russian sipai te hian civil mi telaka rong taka chein mitam tak an thata kotlaya an thale in chunga an thate Ukraine sipai te an lu nuwa rong tam tak an va mu te hi thil thlendan dik tak ani tin an nem nget thung ane Russia lam hian ni jana khan thu chua an siam deuh molmol ranga Russian Defense Ministry chuan thu chua ni jan zanlai pel nuwa an siam dan chuan Ukrainian fuel lampang handa khom na mun lian tham tak mai Konstantinovka mi chu nuai dar vekani thu han puanga Konstantinovka fuel depot baka hian Nikolaev region chunga fuel depot te Slavut muna fuel depot te le Rovno region chunga fuel depot te Ternopil muna fuel depot te chu high precision air based missile anti mai missile chakle hlaom tak mai mangin an baya an ka chiat vek thu an reporta Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan heng region ranga fuel handa khom na mun ta hi ti chiat vek ania kan missile ta chuan an target dik tak chu vathengin missile manga mun rang kan beina hi lotling takin kalpuya ne atibok Russian Defense Ministry thupuang tu Konashenkov hian asoi zeldan chuan heng fuel depot kan ti chiat ta hi Ukraine sipai Nikolaev muna omte fuel an supply na mun ania Nikolaev fatrang hian rang takin Donetsk region chung hi anron thlen thai phani atia chuwang chuan heng fuel depot ta hi ti chiat anitani atibok Nizan darsom vela khan Al Jazeera in han report dan chuan Ukrainian prosecutors ta chuan Russian sipai ten an chua santak Kiev khopui bullok om Bucha khuwa hian kodlai le inchunga te civil mi ruangan char khom to le an thiar khom to zongjong hi Zalile som atlin to thu han puanga Ukrainian Prosecutor General Irina Venediktova chuan Nizan Khan mi puitan hena typical tlangin thucha asoya mithi ruang Zalile som lai mai an khom to baka hian miza somli vel zat ta chu endigna kalpui mekani thu apuang bok ani Ukraine President Zelensky chuan zandanga atiang bokin video kaltlangin mi puitama thucha asoi ve boka ani na dik takle chiang taka kan soi fia don chuan Bucha khopuya thil thlendan chu a hlopa civil mi poisoi lo te tha na ani atia he thil thleng rap thak tak mai hi kan rampum puin tuna hian kan ma chhon meka mase Ukraine khole tuite kan nia Russian Federation hian hetiang policy tenom takhi kalpui masela engtika ma kan thinlung hi Russia laka hian atlom ngai don lowa heng thil thleng te hian kanril ru hi chete poin atin hol don lowani atibok Nizan zanlai dar som pani apel nuwa khan Ukraine khopui pakhat Kharkiva regional governor chuan thu chua man mo thak tak mai asiam boka
Kharkiv khopui chuan Russian sipai te beina nasa tak mai atong meka thimhlima tangkhan Russian sipai te chuan Kharkiv khopui chunga Slobiski district chu nasa takin bom mangin anron beya sarkar mun male sipai te omna mun poni lo civil mi te chen na mun bein bom tam tak anron thlaka heiwang hian civil mi ten nasa takin antor phani atia nunna chan engemuza tan oma mase nunna chan zathi chiangkwang takin hriat thei anilowa chanchuak tu polten an chan chuale an hriat thei china hliam tur hi somni pathum anom toa hengjinga hian no pangtepo antel bok ani ati nunna chan zat le hliam tur zathi tuna chuan soimai thei anilowa uluk takin Ukraine sipai ta chuan endikna anthomek thu asoibok Kharkiv governor Ole Sunehubov hian Slobiski district chunga hian chanle wang omlovin civil mi te chen muna bom tam tak mai hanron thlaka Russian sipai ta chu firfia khawang main hanchea Slobiski district chunga cheng civilian ta chu thina nen an inkar hi ahlalo hleni atibo ni janjan laya pelnuwa khan Polish prime minister po aron tongchuak vele ngala civilian ten Ukraine ram chunga nunna tam tak anchan towa Russia hian kumkhua atlak chet pui to tur khop hrek na thar omjanai le lian tham taka kalpui turin European Union chu angen ngala European Union member tele NATO member ram thrang ta chuan Ukraine civil mi te ven himna tur hian tunaya tamjok ral thum chi thrang tele tunaya changkang le technology sangjok ral thum chi thrang te arang thayang berin kanthon lu atrulani atia Russian sipai ten bucha khuwa civil mi tam tak mai han tha chungchanga hian International Tribunal hian investigation kalpui ngal turin kan duni atibok Polish Prime Minister Mateusz Assoizel dan chuan Russia na thilti dan zongjong ta hi dan bo chet na lian tak mai crime ani tin Poland chuan apomani atia bucha khuwa mai ni lo Kiev khopui chevela khorang ranga Russian sipai ta hi hetiang hian anchea mani mihring puitelaka nunron na rapthak tak mai lantir na le sipai ten ral thuam nena civil mi te anvau be na le a hloplopa tual thana ania International Tribunal hian arang thayang berin bucha muna hian investigation kalpui ngal thuai atrulani atibok hetilai hian Kyiv region le ache velatang hian Russian sipai ta hi innuk dok masela munthen khata Russian sipai ta hi tolkir dulawin Kyiv region bulloka hian Kyiv khopuya tranga kilometer somni panga vel chawla anoma heng Russian sipai chambang ta hian Kyiv khopuita na harsatna ansiam baka Ukraine sipai ta tan harsatna lian tak mai ansiam sakboka Ukraine sipai ta chuan heng Russian sipai chambang ta hi annor tola Kyiv region pumpui hichu anthunun na hnuaya anda theita niin ansoya mase Russian sipai ta hi munhla tak thlengin nortol thei anilawa engtiklai point Kyiv khopui chunga hian rocket le missile te anron kaplu thei rangani antibok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai theite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia